Mwegede koringi mutegere wa Weru TV nkugwati ogeni Nteto nishia Weru Thaa Ithatu mbeta kwa Christine Wanjeru na mwana neria wetu wa madhidhi tukwa monde ne Purity Richard ino ni mosha Nteto itukobanga niritie. Rais Ruto gutongoria mambulama aribade muthenya omondi. Aira kwariria mekarika Masha Kahora hakiuga maandamano mao makathi na mbere ruyu. Atongoria Meru kwariria okaria na mithukiro cia maitha nyuma ya George Kadionga kurathwa na gukua iguru. Kirigagia kirumba ndamene kuma nyumbani imwe akarimate kumenya nimbi marenda thirikari gukinya nabo na kuona nimbio. Katuambirie Rais William Ruto na tongoretie mambura mali bade ntuko ya omonde mushimonene wa Nairobi kibaroni kia Uhuru Gardens. Akiaria Rais augete makathonde katwanyangiri magana maire omwaka twawera na nkinyagia gukiria aruti wera. Nkoroki munini wa Rais augete maandamano maria makubangwa ne Azimio tuko ya royo nige utatena watho na mwandiki munene wa kotu Francis Atuori na meneretio Azimio ne kuraga gwetekeria ni masindirwe. Rais William Ruto na tongoretie mambura mali bade muthenya wa omonde muci wa Nairobi kibaroni kia Uhuru Gardens. Working men and women of our republic in celebrating this wonderful day. Being your first day to be with us, Your Excellency, go to Kenya without any doubt was amongst the first people, particularly after the Supreme Court accepting your election and affirming it as a president of the Republic of Kenya. Akiaria Rais na nenkanirite wira ne wa kuongera magiri matonya twa wira kiria Kenya o mwaka nikenda kumaukiria muno kirirwangirwa urimi ambayo tunapanga kama serikali kuhakikisha ya kwamba tuko na wafanyikazi na wanafanya kazi katika mazingira na katika hali ambayo wako na usaidizi wa kuchangia katika kupeleka taifa letu la Kenya mbele. Jambo la kwanza, tumesema tunaweka mpango maalum katika sekta ya kilimo, kwa sababu pale katika sekta ya kilimo ndio inazalisha nafasi nyingi za ajira katika taifa letu la Kenya. Augete mekirite binya kiri gwaka mathokoni kenda murimi abota kwendia into ciawe thokoni na atugucumburwa ni mamburuka. Ndio sababu tumeweka pesa bilioni 3 kukamilisha masoko katika kila constituency katika taifa letu la Kenya, ili kila mkulima tumsaidie aweze kufikisha mazao yake sokoni mahali atakutana na wanunuzi, na tuondoe changamoto ya mabrokers na makartels ambao wanaharibu jasho ya mkulima kwa kununua bidhaa zake katika bei duni na kusababisha mkulima jasho yake ipotee. Munini wawe mamburani mama na kathite Rais ni kugeria kuendamia uchumi wa nthi ino ya Kenya. Through prudent management and well thought out interventions, you have successfully brought down the cost of unga from an all-time high of 230 shillings to slightly above 150. Your Excellency, that and other interventions, it is true, it is in between 150, 170, depending on where you buy. Na tutaendelea naye. Everybody is hit. Hii uchumi na sio ya Kenya peke yake. Hii vita ya Russia na Ukraine
na wakiaria mwandiki munene wa kotu Francis Otuori na atongete maandamano ma Azimio na komera nimetekerie ni mashindirwe nawe munini uyu wa rais tawe Rigathi Gachagua akiugaga Azimio mabanga kuthii na mbere na maandamano mamenye rais agekaria nthi ino ya Kenya na guti into kana biashara ikathukangwa kairi. Mtoto wa Kenyatta anataka awe peacemaker. Na yeye alifungia watu huwezi kuingia State House, watu yake ukuwapigia simu hawezi kuchukua. Sasa ukishashindwa, brothers and sisters, you accept it. I was with them. I know most of us, mimi Peter Kenneth, watu ambao tulikuwa huko, Maina Kamanda alituonya mapema. One of his responsibilities in upholding the Constitution is to protect life and property. The several times the Azimio people were in the streets, there was no demonstration. It was destruction of property, looting of private property, killing people, and injuring others. We still urge them to consider to proceed in the bipartisan talks in Parliament. In the unfortunate event that they decide that they don't want to go that route, and they want to go to the streets, they must understand that the president has a constitutional duty to protect life. Mubunge wa Southimenti Daktari Shadrack Mweti na ugite makagwatana na monde tatongore ni kenda gokiria Southimenti akiaria Mweti nenderete Kenya lebade embega akiuga kwina ubatuwa akari kwambararia obandi wa miti ni kenda kumenyera na kubuithia rera uwega mutugi kare na riboti ino kanyagaka ka kuwish antu fa Southimenti na miru yothe rivandi injega ni mubunge wa Southimenti Daktari Shadrack Mweti akirita ntomeria we antuko yokongwera ritingugi arorete thirikari gutigira ne kureithiria ritingugi bonthe kagite na kamuture no chumi bukirite ne guru chokerie aitbangugi bonthe nkatho ni urabaitite ngugi ndene ya Southimenti kugeria gukiria maisha yao na gukiria Southimenti na Kenya at large. Serikali ya Kenya bone uraba komba gukiria maisha ya itibangugi nuntu maisha ya momo economy te karibwega into biao bate kumba kwethwa baina thoko injega bachwirwe thoko kenda bomba gwikira mbesa mukone nkoroki kire Mweti na rombete akariba meru gutigira kagita kuri nambura ni bakwanda mite mingi gutigira rera nire kugaruka na kinyamitire komba gutethereria miuro ete kome nampui kenda kugia na rojirwa kungana tuone tukwanda mite omuntu none akwanda mite kuma ekomi gwitia bweguru antwarea kukwithirwa kwina kanyaga kwanda muti miankene babarene kenda tumba kuona imera muthiene Daktari Mweti no gitaga tige na kuritania ngugi na atongeria bonthe baraba thuri na kinya baraba tithuri akiari na moroto jokuguna mukari wa Southimenti na mirandi ya weti na mbere batu twe Southimenti na mono uni nengwitaniria ngugi na elected leaders mono MCAs bonthe ba Southimenti na kwitaniria ngugi na gavana wa Meru County hamwe na senator kenda tumba gukuria Southimenti na tugwatanirite uju Southimenti ikomba gukura bwega na turi atongeri ba Meru yonthe twitegera uria tukomba gwita bwega twarie na kanywa kamwe tukurie Meru na twethwe na sauti ya Mount Kenya East kwou buge batwe twe Southimenti
turenda ukala bwega amwe kinya na tongeria baria twari nabo kulene tugwatanirite kenda tumba ukuria South Imenti. Nkiripotera Nteto cia Weru kuma gicigo mbunge kia South Imenti, riakwa rietwa ni Mutungi Kare. Atongoria ma Meru ni marutite uge wao iguru ria ukaria kaunti ya Meru nyuma ya kuragwa kwa uria wari MC wa Nteto Kiongo George Karionga ni maitha mandethi Anteresia Kinanduba. Akiaria seneta wa Meru Kadhuri Murungi augite makaru thaburia kumbika gutigira guti muntu ungi ugakwa Meru kumania na maitha. Kagitani Okau nawe minister wa urimi mithekari nturi nona nitie muthuro wawe nontu wa ikarikariri na kuga kagwatana na CS wa ukaria kedore kindi kini kenda kuthiria wagagia Meru. Miario ino ni gwatitwe mbaru ni governor wa Meru Kawira Mwangaza, mubunge John Paul na nkinyagia akuru Manjuri Ncheke Boniface Mongera na cio tariria. Yekuo KMC Okaraja wa Nteto Kiongo mutigire George Karionga no kendrete kwethiro ikiamukira kioge kingia mo maruru ni anto amona atongire bakuma kaunti Meru. Bamo bakeria Werune na bangi bakeria kiri mitandao ibere kithirite bera byo kiri thirikari ya Kenya Kwanza nontu bakureka maitha bandethia kwithira bakithukira na kuranto ba Meru. Gavana wa kaunti Meru Bikara Mwangaza munini wabona motumanto ithingia amwasine to kaunti Meru na Kadhuri Murungi para Rais Ruto makoroi babareja kuna ntere Professor Kindiki na ajukia thimo bale in certain operations na araba gukari ndamumenyithia tuguta former MCA na ndamwire saburi antu baratutete in 1 week ndamutariria bonthe na promise atithiria antu ku Ithatu atireja wengwa kenda twina mano amenyore mba gututethia amwe na kwithu itwarombere rais atutetheria. So I also want to thank him no tuna promise ya keja kari umwe wetu barabe na budoki ba county government na akuete as we speak now wakuma ward ya njia ntora ewetwa Thumbereria atathikwa askari wetu na arorairwe team business as usual no ndugunya twi ciacia tukithirikari ni protection ewe atomatuga turenda thirikari rega tukaria nere komba gutukumenyera Nteto lakini gwatwika tugatura tukari kuma egiteru ria thire miaka 10 tukari na arua woni ntitekanire na mantu jau na personally nkuga mwanka ju nangu chwa waziri between arua rojo na oke lazima tweje ground inwe no tunare no kaire na promise NPR no tikinya muntu marareta so ngo na choka no kaire ja kutuire imbitrikali kuthithia nethra te waziri kinya rais mwenyewe neteno kana munini owe nikendaga atwashua kweri turantu ba Meru ndo aije tukura wane antu baraba umite mwankene jura tutumba kumia kaire kethia kio kenge nakyo kulingana nwe ministeri meja nthuru ne Kenya bwana mithikari ntoro kurukira muntu mojo wa Facebook ariuga atiri we ja minister kiri thirikari ya Kenya Kwanza agatira na kwithira thingatira Nteto jobana mutono ngina CS kithore kindiki na gutigira barabara ore Karionga bakethira bejukiro itagarira kiwatho. Miario minister mithikari ntore nicokete thumbiro kathari mubunge John Paul Mwirigi uronanitie kuthura kwa thirikari na kuga bo bakono kwithira bagukira rukiriro nthe na gutima na Nteto cia Meru bakwithira bakiuro nemba bandethia kumurutero isiolo. Mwirigi ariuga gikuya Karionga kibatere kwithira giukire ndo ngicokaria irikari ya citorone gikinene nakyo na kemwe kire kwithira icumire kiri ndore cia tongere baba na thirikari ni batere kwithira ikianje ciruterero jore thithitie u rutero North Rift. Waziri na kinya IG ntona bamekite fotijerea ethithitio na ala Northern kana na ala Samburu na Pokot wera nkugwetaga so efotire ethithitio saindiere ntona ethithitio na gwetu rio tumambuge thoro mwankani kuthithirwa kwina kureta kinya jeshi patrol ithirwa ino ora kuthithitio na ala na kwithirwa kwina askari bakungana na kinya police station na police post chago chakungana ke mwankene ju ningwitikia batithithitio gute attention konereo. Mwaka muthiru antu muganji borero mwankene atigari na isiolo na kwarua indi mwankira nande hote ukwathithika ende kithiria rewa karothingo mwankene jwa kaunti Meru na kaunti isiolo irithirito kende kithiro kuma kagitene ka gavana Munya nenya gavana Kirito Murungi ethro NPR
tuti kurikurutira bo bakungana na bayo bunduki cia gutukaria cokaria antu betu onini nkuga personally ndirindi kinya kwendi kinya nyombe kwa ndara Meru kinya miumunda jwakwa nikenda tugachwa bunduki kinya tue tupambana na megaidi jare no tutekira kairi trikare remo tukaria antu abaikaragia ke reporter Ntosha Uru TV kumaja kingine ngine kineke mshibisha Nairobi mbita Boniface Mungera. MC makaunti ya Meru matongoretwe ni spika wa bunge Enutawe Ayubu Bundi ni mariongete mushi kwa mututigi uria wari MCA wa Karasa George Karionga uria rauragirwe ni maitha egoro tereshia kinandu badite kuthingatia ndethi ya ciawe. Atongoria mama aribo mubunge wa Nterenu Julia Saitomo ni mameneretie ekarikare na kuria thirikari iruthange na karuge kuthiria thina inu konekana Nterenu. George ito kwenda justice erema twamiyukia na njara nyuma ya karekare antugo yegoro ria atigire urawari MCA wa Antobeto kiongoto George Karionga arithitwo ene maitha na uragwa ende MCA si wa mwana tongeria abange ekathomba batongoretwe ene speaker wa abunge account ya Meru to Ayubu Bundi ibakinyire entura eno bakiuga no mwanka kinyama bitha abaokaria babalentere ino bathina mbena kuringwa transfer nkaromba ke president wetu na Kindiki na NG wanakome askari barabe erieje bonde ibaitwe na barikia guitwa ukagita askari uretwa gutina kikao KMCA wa erieje na MP wa erieje bethora baije ibabare tindene ntureriko eje na ndenda kuromba u nonto mwankera ruare Karionga ukwa ukolokere ku keke Karionga thito iromba ya leaders batu ba Meru na Egembe North ito chencherwe askari baraba tukarasia thirikari yake na iria thirikari ya mutuate kana kinyela are kuombeka anto barabonde bariana batu twa security no tumwashimu ara kwire athiatene na borisi itoringero ba transfer tonenkero anto bange kenda tomba nende kukaranthe nabo tumenyora twaitethia okuri na ogu atongeria baiba kuromba akinya ministry ya manto omegia okaria na ukurukira obisi ya inspector general gutigira kwena kambe ya anti stock theft Ntereino gukabanira na maithama kuma senator kuma CS na anene betu bonde ba Meru bombe kwiya na tinje wetu kenda bomba kutulobera tumbe kuona gintu gitu anti stock theft. Inspector General Police imo Meru waziri ne mo Meru na turuga ujo kende kiburi na kome watuye kabotere ne kwa kali ya Meru bwete bwera lutongo gejene boremete noe mujumbe wa Egembe North to Julia Staitumo na kujerete ati ntugo yaro minister wa manto meyo kariato professor Kithura Kindiki ukethero ari Nterino waziri wetu Ithatu security professor Kithura Kindiki na yite ndio no kumeoro na ambira no mokaki nya kutuku araniri na tubaku takweto mira ruju to tukiende to dinene antu Egembe North ibakwirira ipata kana kuona lasting solution kumanena watu abatudirukirite wengo waziri na kumni kwari na ntubarao ibeli mukibara nakangwata fuya kwatri antubetu onkorokina bo MCA zibaba linyeria akinya arethi ibarabarethetie egontuguko kwa Egembe North kinya we bathina mbeno choka akwao na thine mwene tuthina cia kuneto na solution batu miundene nara turi maibia kuria tuteta kurima tweta kurima twasemania borona nara ya tutunya bia kuria ekarepu inyari betu no tuiba kinya tu an extent kinya kurepu ari betu ngia kurusia tu itena security miundene na uba ita kurima thai bia kuria bia siara bakeya batura iri nkamera siara bia kuria bakeya bakejire nyamburira turethetie thai imwankare batu thirikari ka tuolelia kenda turia thine Meru tuba thirikari riku na tukunoa kworoerwa antu betu muno the northern grazing zone ndenda kuria thirikari yombo tutethia no ntuthai utiguntu inya kumu kutina mbura borona ena mbura na kinya sehemu ingi cionthe ciina mbura borona baba area ye ya Kiongo na area ya Meru county yonthe ya no yana ni bebele bete bakarithi ng'ombe cio no ntu bari ya basiethe tikabeite kurithi ng'ombe bachunguza ng'ombe cietu na mburi cietu finally bakiyo tuku bakoya ng'ombe ira kuma Egembe North Petan Class Chabare. Mutongoria wa Azimio Raila Odinga na gwetanitie mekarika mashaka hola na rais wa Kenya akiuga ni wotwire kumagwata ugeni kiri micemanio ya maromba nkuruki Raila na ugite borisi marekerwe maruthe utuirie ni kenda akenya mamenya uma wa onto uyu kagitanio ka Raila augite maandamano makathi na mbere muthenya wa ruyu buria mabangite ta Azimio. Boniface Mungera ari na ino
maandamano jangwatanira azimio jaria twirira bangiri gukarika ntuku erojo nande ijari kithiritwe jageta na mbere keriria ndikibante Nteto ikaroni bejara Mogi Foundation ndaika inka nyuma ya Rais Ruto kwithirwa keriria nthi URETERI Weru Gardens mutongeria wangwatanira azimio moja ni Kenya Raila Odinga na ugita maandamano jakethirwa jithika ntuku erojo no tokatibe Kenya ninenkera muntu onthe kathari na mainya jakwithirwa akiandamana na kwariria thina ciawe. To say that we are very ready to engage constructively in negotiations, but they have not shown any good faith in offering to negotiate. At times, they've just been trying to buy time here and there, and that's why we actually resorting to this. This is the only option that's available to us. Ndingetariria akaba bakethirwa bakiambire kiri nyombani na kigina treasury kenda kwarugirwa mbeca cia county irichere iricithirwa cirekerwa arafu baumao betakirwa bisinene ya rais Harambee House kenda kumwira atikia kwithirwa kinyire biama nenya kugura MPs na bathire na Harambee House bethirwa bekinya kinyikinyi mwanka university we kiri nyomba cia ABC kenda ugotiga ntomwa sava ichibatere kwithirwa cirugurwa. Need to have the servers audited. Why are we doing it? We're not only doing it because we want to take power, but we want to ensure that next time around Kenyans go to an election, there will be no monkey business. Because if this is not properly audited and concluded satisfactorily, Kenyans will not go to the polls. Ndinga na shokete akano kyo maandamano ja ntuku erojo atizo jena ndoa kaninya koragano kwa biashara jaura gukwirikana. March to the president along Weru highway and present a petition, and also go to the treasury buildings. There are no businesses along the streets, so therefore nobody should come up with the excuse that they're going to protect people's property tomorrow. They want to take this country to the dark days when people are not allowed to protest. No, amumirite Rais Ruto na kwa nwethe nene makanisa ja nthiguru ne Kenya na rutero rungi no gwatirite ndawa ya Nteto iji. Mr. Ruto is as much a suspect as is all the cult pastors from Shakahola and beyond. He owes the people of Kenya an explanation before he purports to be trying to solve the problem. Ndingarera mia Nteto iji nkoroki akawathinesha kaola itethirithirwe na kuunda commission ya court inquiry nethirwa Rais Ruto na kwenda bobwega na DCI ikanya amwe na bunge sho ijiri. Mr. Ruto's family claim to have paid for impure borehole water at their current residence and turned it into clean when a purification machine had failed. We see no difference between this claim and the outrageous ones made by cult pastors, like performing fake miracles and extorting money from believers with the calls like tuma mbegu ya 310 or fast until you meet Christ. Bwakomenya nabo posta mutamune mbirire ntuku enarwa arathirikari na mogwe jo kwenda kumenya thingati babainge bakwira kwire atia nethira kuna mirimwe itichunche bya mwire nke reporter Ntoshauro TV kumaja kingine ngine kineke mushimja Nairobi mbita Boniface Mungera gato kikanyaga kono kabanini tukathie nwako. Hii April usiwachwe nyuma. Burudika na StarTimes Kichampes. Unmissable sports action. Catch all the heat at the Confederations Cup, the pomp and color of the CAF Champions League. Recharge your monthly subscription today and get upgraded to the next high bouquet to enjoy exciting entertainment. Watch CR7 dazzle in the Saudi Pro League. Italy's best battle it out for the Coppa Italia Cup. Strike it from there! And who will win the Bundesliga title? What's the finish? Recharge your monthly subscription today and get upgraded to the next high bouquet. Burudika na StarTimes. On the road, link your decoder to the StarTimes On app to make sure you don't miss a moment of your favorite team's sporting action on StarTimes On. Watch anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life.
Uraigwa nkumu ya mubango jothi Kenya Airlift Program ni mubango jura gutetheria aritoba Kenya kuthomera ngo kieguru ni ciagirite ni koneka bubuthu ni tina mugurija kuinyiria mubuko jwaku ni thondeki na njiriri te yuta tina umenyeri boriera na iri na gitumi kinene kiri matagareja kurwa na mpange mparaja nthigurune. Fertilizer iji iri rungurwa mubango jo thirikari jo subsidy program. Kaunti ya Meru no chionekiri depot ya NCPB ya Meru Town na Maua. Kaunti ya Thaa ni Mitheru na kaunti ya Embu ni Embu Town. Kugwata Nteto nkuruki, ringa thimu gukurukira 0724 095 545 kenda waraniria na Mr. Morris Mutua. Hato thina mbere ne kiriga kiria karimanda mene mitongo mare maugite ni maremetwo ni kurugura biashara cia monde nonto wa kirumba kiria gikuma kanyomba kamwe kamaratathi tere ino makiari maugite kuombekane mukuru mwene mugunda uyo kwirite ku nonto aturaga wenka nyuma ya kwende into cia becionde riu ni makuromba thirikari kuumiria na karugi ni kenda kuona nimbithi tena mbere nyombani ino mutugi kare na riboti ino. Ni murigaro nturene andamene wandini ya mitungu kwithirwa kanyomba gako kuonaja kamaratasi ni gukwirikana kuri na mtu kwirite kumenyekana tantu Nairobi kwantu kuithano nandi antu baraba kumenya bwega muthuganirwa mukuruju bariuga ati na njaburu bakiugenderia mundajo we na kuinganja yawe na antu naja muthuganirwa rakaraka bariuga no karaini mtu mwega karaga ku alaba ugite na ndade gukwatiro na wakumujukia mwikia mochari au arete kwawe au rio mwendio mwega wa mwete okaro arathithirwa kanyomba gakaratasi arakaragwa arumagwi kanisa arumagwa muntu endi bobwega na mbati mbaya arakua na leo tukurigana na thirikari tu mujukia na tutena kanya atena akuthikwa na ndia kariba ntura iji ni bethirite bakimeneria thirikari ni kuria gutegera Nteto iji bakiuga ni baringire riboti obisi ne cia tongeria bao araba ugite tura riri tukarikane mununko na noka kinyandukira ciria kwe chingi na kinya kaniserera kwe bakiuge goro batamita tutakinya nya kanisene ni kununkirwa ni mukuru ujo wa akwire kuma twina ntuko ithano mwanka thaa ici tukinunkagirwa aja ntu uria akarite antuko kuma Aramisi na ntuko ithano nyanduka ici aingirwe uti biashara yendereaga irieze riu atukurigana na thirikari tushughulikira na ntu akwire kuma Aramisi mwanka thaa ici nturene kimba kina mununko jwa kurigaria kanisa yagoro etiromba gwitiwa twaripotere gicabu areas na sibu nyawe na ize na subsipu na ize bonde na osiecio mitungu na ize lakini na ndito twirigwa twiragwa nejiri lakini atire arito aja uju mudiene kiria karibane baugite na ndi bali ugwatine bakugwata ni mirimo ni kiria bakuga kuri na nduka cia kwendia bia kuria na ngini nyinge mono cikiuma ntune au teta ntobiri ya thaa ici kuma Aramisi ete kuma Aramisi muntu wethera tubeteto ya twejiria riku ende mwerezo ugete ikutha uri inhuman na munungo yuyu ngwa wangi na kila kitu na area na moteri na mambujeri na kila kitu na duye ngire kuma ureta jete mbujeri jete moteri jete nyomba jiando na bakulira ngiujo ndo kiuma gau gori atiri thirikari ngugia yori irane niriku kumandamene wandine ya mitungu gicigo mbunge kia Southiment nkiripotera Nteto cia Weru riakwa rietwa ni Mutugi Kare. Otuko wa igoro gavana wa Meru Kawira Mwangaza na njori yawe ni mararirie Ameru rwaria ni rwa omweri rwa gwikira mutungata mathirikari ya kaunti ya Meru weroni umwe kwa umwe a minister abisha manene na kinyegere kithia mando angi mwanya matariria monto mwanya Maria maruthaga kiri thirikari eno ya mama Muthuri Murioki enacio Otuko bagukira narua riria jairi gavana Kawira Mwangaza na rekite karo ena kanju yawe minister na chief officer nikenda bombo taliria Meru urawiti na mbere bukutana kaunti ya Meru indo ntubu mbere kwariria ne mantu jege siasa iri kutana mbere tuambiritie kuona tumeario tutikwereka twa siasa mbaya
antu bali na interest nyingi cieguru, but kama serikali tuko imara, twakaribisha bonde kuma senator mtu wonde kwenda kuja kuria kiuria ukoriria kanisa nejo borie tiba no koria ruone kiu gikuinyite ko te aje weta kuthanduka makanisa na aria no te onaanza ki pastors anza cina baba ria ko next time iwe karibu kwijora wina kiuria ja kiuriria na twakwa kanya kau jora turarombete senator kathuria je tumwe kanya tumucokerie bire bionde bikuwa bikimweketha. So siasa mbaya, maisha mbaya, tunenkaina ira bionde adharani tushunkuno imtu leo kwenda gutushunkuna, lakini tena ni mbaya kuningana na Kawira augite baraba kuringete mbare ome ni mbeca bakwenda no tucie bakona batwire ituonete 15 billion batwire 15 billion yere ejete atia bibyo byorie bya mwananchi wa kawaida na ibyo tukwenda mwananchi amenya gintu kia mbere imbesa ingana ciejete kenda ketha tutena 15 billion tuyugore okuga 15 billion angwane na murogi nuntu baba ingi bagwari na uo maybe ondo bochwa lakini ndeje utikiondo ikuomire kwa ukabwa karabu indra yo buringe getuma miaka 10 we have no apologies na bana bo bena kampuni cia ipa kwenda kuja guitana cio nguku itwaingira tumiari tu twantu bathatu guita ngugi na tuga everybody ayeja wengugi akarita kwa inya bougira mbuna rabo kaugira hiyo ni shauri yenu, sisi tunasonga mbele kabati kaende na maendeleo. Arandikirwa rirao barugire bilioni 3 nicho ciatumga kimantu jegi witi na mbere katugenya 2 billion that is you ciandona ciurite revenue rate yomba kuuthuranua tumite 2 billion bando tugotigwa na 10 billion ke 10 billion you tugenya tuite billion imwe ire ya marando ja kanyuma jara akarire forward to aja tuli tutigwa na bilioni kenda tugacitumira cionthe. That is the question. Bilioni kenda tugacitumira atia tugaitumira cionthe no to 30% mbeca iu igeta ke maendeleo igeta bilioni 3 maendeleo igeta bilioni 3 nandikirwa riro gima bagokuma ntariki cia mbere cia mweri wa 5 cipitari na ndicio thurania mbeca ikethwa citumiro wau toka hii mwezi wa Mei ndio tumepeana memo waanze kuokota kwa account zao. Kwa hivyo kwambiria Mei tariki 1 sibitari ikethwa cietumaira mbeca ile ikurogoto cio ngo bakagura ndawa ndio hiyo padria barogota ngiri 300 beta bakagura nganga ndawa ingi bakayejana ndio hiyo wanatumia hiyo pesa kulingana na ile mahitaji iko ya saa hii ndio hiyo kwa hiyo kuga tutethwa twina thina nyingi cia kwaga ndawa nuntu are mbeca iramba kweja nde igacokwa bakambiria gutumaira bongo ija daktari au inkona jaka tuitaitite bwa ngurukiri kithomo puga thirikari ya kaunti ya Meru ni kurirana nya kuma kaome kicukuru cha polytechnic na nandi ndikithia rao ni gutigira ba kuja mutaratara kenda rito bara bakurirwa mbeca iji babumite na kaunti ya Meru ithana ariuga ki antu akuria mbeca kiri aritoti kumenyina abagumite antu atuyukia cheki ya milioni 5 tuikie skuru na ana ba kaunti ingi beja ba benefit betu baga ariuga ibago propose bamenya kire tugetani na sheria ana baga apply ora ba apply ga ambassador na ba apply no ntuba kulukira gicibo akabaringira muri na ka verify mwana oketha no Meru county ka to Meru county akaromba mbeca twa mukunda 19000 iria ari we twa murira twimenya twarira mwana uriku ko inya kurugo gutena limit wenda kocie kwa kana mpao wenda kocie maiga ikunde polytechnic ire akwitu kare mbeca ija gukuga angoteka ruka ari ntarugikia na mujire nandi nikirirwa ngiro barabara gavana thwa kendekithia uju ko moving forward gote barabara tukethira tukinja tutigwikira maramu ko twethire milioni 5 irio tukoria milioni 5 ri igekira kilomita ingana kilomita 3 ko tukenja barabara kilomita 3 na twikire maramu kilomita 3 na tu address other challenges chira chiko barabara ndene kilomita 3 nandi ngi support your point ikaba tukathithia kilomita 2 na ikathithwo bothongi thani kilomita 10 cia mantu jotheri nuntu gukaura mbura ekamate muthetu juria gukaura ngari kinyange kuthuke nandi nyambe ciria tukwendete kwa antu ba maana tutamburukia maragita gikuria raja ikethwe ngugie minus nandi tuthithia kilomita inkai lakini kilomita igutegeka ikona ni ciaringa miaka 3 miaka 4 na kinya ici cita comments cia MCAs you better redo it again tutikwenda gucamukirwa wandi onthe kia kuria kona gia kuria kenda gutuika tukwenja lakini tujia gucokera ngugi ukairi
Ngiripotera Weru TV Betambuthuri Murioki. Ukionekanaga kwina nkushanio gatagati ka gavana wa Meru Kawira Mwangaza na seneta wa Meru Kadhuri Murungi MC wa Rwiri Rwarera Felix Kithenji onawene umiritie kuria ngwataniro gatagati ka mama mairi arioria seneta gusubira maendeleo nkuruki kaunti ya Meru kuma thirikari-ini inene nikenda Meru egunika indi tikwenda ngaukano igiatha ino. Mondi mpathu cia kisiasa ciitite na mbere ukuirwo ati gavana wa Meru Faith Kawira Mwangaza na seneta wa Meru Kadhuri Murungi na atongoria mwanya baishumiria kwariria mpathu iru kinyawe MC wa Rwiri Rwarera Felix Kithenji ntu na ukiriritie bu kinyawe akimeneria Kadhuri ni ontobo ukuria mpathu iyi kaunti ne yinkulukia ututira mwingi kuma thirikari nene. Seneta Kadhuri Murungi itwa kuthurira we seneta na tota kuthurira we seneta uija kureta mantu ja opposition Meru ogwe tiga kwenda gutwika Raila o Meru twakuthurire we seneta uita gututetera mbeca cia Meru inkwenda urunga mawira Meru kuma kuthurwa imbeca ingano teterete cia Meru itukwenda kuona mbeca iro teterete cia Meru ogwe kiongo gyaku kikwirite wambie kusumbura Kawira kenda tukwagite kia gavana kankwira ogwe Kawithuri Murungi nguge seneti utira hora mita tumiona na metho kendo thukani mantu ja gavana batwe twina Kawira Mwangaza miaka 10 na tuliwa Kawira Mwangaza iteni bila break bungi ntuukire buko nigina kia thirikari kira kibatu kinya county na Meru kuma kiri thirikari nene kiutatana we bwa seneta uyu Kadhuri rwa bwa Kadhuri kara seneti na uturombere mbeca cie Meru tiga kwa area Meru ubera mbeca cie Meru in billion 15 mbeca cie Meru in billion 9 na ngiri 500 iwingie tukojuririe na kuodhurania na ja revenue chikeja chumita ki revenue bondi yeto Meru kwa Kadhuri tafadhali ingo koromba kila ki rete gitare oreja na kibuke mauta aje to koromba uja kibuke roje orie monchi endo tujue Meru batu tuteko gwitaji Meru thaiji to gwitaji wethero Nairobi nara utatere mbeca cie naja nikenda tumba gwita ngugi mkuluki utemonyo Kadhuri na Raila nungi ukoromba ethero na shando cabinet Kadhuri no romba ethero na shando cabinet na barete itureguro bararete taibara baringie tuma muno tutebakira we are prepared kupambana nabo na tubere Kawira tokuma kuibo Kawira turenda itira Meru ngugi batu tukabachoka iria batu tukachokeria ntu bau no tutetekeria mbeca cia moina nchi kawaida chethuru Kenya ngao kuandika shando cabinet onto chethurire ja guchwera Anton Dawa chethurire ja kwakira ana irasi chethurire ja kuthithia barabara ka kunja ndoji icha kuandika ntu bagita shando cabinet na bwa muthia kiria ntu bawe Rwiri Rwarera kiribuko ne kuthiria thine Ntete uyu kuma kiri murani yura yubita na mbere ya thirikari ya nkulukia milioni 30 project eroje rwa kadita taiji yokinya 43% na inkwenda kwashwira akariba ko Rwiri Rwarera mbere Aura tugire agenda yetu Rwiri Rwarera number 1 roje 2 roje 3 roje bera dina supportina muno kuma gavana wetu Kawira Mwangaza gavana ora wina nkoro egutethia antu nora uchitaniritie nikenda Rwiri Rwarera rutwika kanani so inkwenda kubwira akariba Rwiri Rwarera ithiro nibona imani ati Kawira Mwangaza imurungu mutumite nikenda Meru county onde garuruka nkiripotera Weru TV kumaburi mbita wake uvi Kimathi. Mubungi wa North Raim Daud augite gucokaniria miario kwa gavana wa Meru Kawira Mwangaza na seneta Kadhuri Murungi gukaritia maendeleo no ntugutiri atongoria mama menene makethiro magikinyira rais nikenda kwithirwa makinenkerwa uthina mbere Raim augite gitikia ogavana Meru gikwonekana gikareta murugutira umunene mwaka wa 2027 no ntumwankatha ino bunge mathatu ni monanekanite kwenda giti kiu. Mubunge North Raim Daud augite ndo miario katikati ya seneta Meru Kadhuri Murungi gavana Meru Kawira Mwangaza ama mubunge atikania East Nempuru aburi utige gutethia Meru na kira ikabatana ni atongire bonthe baburi kwija amwe nikenda gutigara bagwita thirikari nene nkenda guchwa mirandi kagita kama no budget ikithwe kiundu thirikari nene sahi na vile mambo nasikia kwa runinga
Mheshimiwa Mburu, Mheshimiwa Kadhuri na gavana wetu, ningeomba wote tusipigane wenyewe kwa wenyewe kwa runinga. Ningeomba hata Mheshimiwa Rindikiri wakae na patron wetu Senator Kadhuri na wakae na gavana pia, ndio tupigane shauri ya Meru tukiwa pamoja na leader of majority na leader of minority na speaker. Tufanye kikao, ndio sasa tukiwa tuko pamoja, hakuna mtu ataweza kutusplit na tutaweza kupata zile mabarabara tunataka, zile maji tunataka, vitu yote ya national government ile inatakikana. Lakini wakati huu tukishindwa, na saa hii ndio budget inatengenezwa ya 2022, 23, 24, nafikiri tutakuwa tumepoteza. Amabu Raim Daud na ithurite ati kwina bunge batatu ndene ya kaunti ya Meru baraba kumenya matagiti kia gavana. Ni MP wengi wanatafuta kukuwa gavana, lakini mimi sitafuti. So mimi nataka kujiweka kando na wale wanatafuta gavana. Imesikika karibu MPs 3 ama 4 wanataka kukuwa gavana. Na nikisema 3 ama 4, unajua member of parliament, hata senator ni member of parliament. Member of parliament kila hii constituency 9 ni member of parliament. Women rep ni member of parliament. Nominated pia ni member of parliament. So sijataja ni nani, lakini mimi sio moja wao. Mimi sitafuti kiti ya gavana, sitafuti kiti ya senator. Mimi nimetosheka na kiti yangu ya MP. Na Raim Nandiwe ndiboni katiba Kenya ito ekichinchwa nikendenya kaunti ya Meru ito ekiganwe jairi rutero imenti na rutero nyambene. Kipengele kadhaa zinataka kuwekwa kwa constitution yenyewe, sio law on its own in the constitution. So yes, katiba itabadilishwa, lakini kama katiba itaweza kubadilishwa na IEBC itafanya hiyo ya boundaries review, nataka tupendekeze tukae kama wajumbe wa Meru, tupendekeze tukue na kaunti 2, Meru County ifanywe kaunti 2. Jina tutatafuta wakati ikifika, ndio tuweze kupata pesa ya kutosha. Hapo sasa vita itapunguka hata ya hizo mambo ya county. Gawe Meru County ikue 2, constituencies zetu 4 ya Imenti na Bore ikue 1 county na ingine ikue Nyambene County. Inkiripotera Weru TV Bitamuthuri Muriuki. Kumania na mbura inene iria thiete na mbere kura ntere mwanya ndi ino ya Kenya umundi ya Karimathara kani monete kagita gaka umu muno kuthie kuma marimanti mwankachi ya Kariga nontu akuthuka kwa barabara na kuremwa gukuruka muburo wa Nkararo matinda kuma thaa 5 mwanka thaa 10 na riu ni makoria mukandarashi uria wikagira tamaki barabara ya Gatunga kuthie cia Kariga kurutha na Karuge nontu barabara inu ni yukitie miaka 10 igiakagwa. Kiri barabara kuma marimanti kuthibwa cia Kariga muthenya ngohe mthimuro wa Nkararo kirigiria atumiri barabara na eno inyuma ya mbura inene kuro tukoba gukira muthenya ngohe mthi ntiaringa nanda chokwa mamuchiende Nteto kore magego ngochoka yendo nkaura ronya no bikibiki ya mwana etagwa mbogo wa nyongo ya urere agakere Nkararo weno na kule antu bakuya ni nyabathete mbalimbali wanainya ambulance ya marimanti kurugamaga ona yathiuruka njira ino ya kuibwa tunyai tutaiye kana nyanyo etiethera muro kana ekaethera urari kwa gakinya kana tikinya ende agaoni nyantu barongi no tutindete aga tutikomea nya tukaringa kuma tukaringa thaigana kuma kintu thitano cheru kiri mwanka thaa 11 chiogoro kwa beterete rujirumba gutenya Teta sibitara kamara kogera mwaje kwa mborwa nke yandethera Nkararo yugiteke tamantamene kaora mtu ino nombo kaorete na bikibiki na bikibini ore kabisa nkaringa buno to tende wakora ndaka cheno rembega akorota baba kwana bakeringa ogo bakigwata impio ya maguru mama torothero ndaka chabwe arende bakuria contractora na nkirete barabara ino kumikira rami utigiri bakuruthanga borimpoe bwa kumbukika atuthilikire barabara ino nontu
nontu bwa tende no kuthi kuthitha barabara eno araumire agathi kurutha barabara ya kuthithara ka boys tukoria barabara ya rutha manuchu ilo tukumba tutetheka na njeriku nombe gututhirikira barabara eno nontu ntugo nthiru ngari ya box jana Nairobi ni araria gituma na ngari ya thuka na mthe tuli tutimiona barabara no gombe kwa mwana na thira sara na gari bwa kumbikika tuthirikire tu drift toto tigere barabara anja chakarira kwi malimanti nontu ona bikibiki anira orete ngara lonjuzi ende nontu na sara ndaito kuthigwa atika nogu narekana ni nyana inakorotha ya kama tungu atika karotha nje manusu ikagitani gwakwe kariaba bombite gutariria nanga nkari achoka nkuromba antu banyamwira batwikire no akandaga cha tukuthina guthina eno rorita rwaro atamienka ntamena ekamba ito ni nkoromba mwatimi wetonga morugwara wana bamuthomo njoki batugwatie wakandaga cha bantu aga ana baeto tendo ka kwetha na gitara chukuru na chukuru ni thete kurugora ntie kethera ritoba kiomba okurukira bantu aga kwa wiba toririkana thirikari tonama neto ririkane ndero yatwikirwa ndagacha ngararo batwikirwa ndagacha no tende nenda kuringa na bantu anga ingirita anga wanga unekanga na bikibiki kathieraga na sare nene mono kere nete musaina orane kero kana bashwe contract onge yake ndagacha reko na kethikira barabara ya marimati kothicha kariga Keripotera Weru TV kumantere chitharaka bitwa Paul Ogwakabithe. Mubunge wa Ntwaka kaunti ya Tharaka Nithi Susan Ngugi Mwindu naretete ngari ya gutethagiria akari kiri matura enderia komira mauntu ariuga egatetheria kubonokia ciari kuma kiri ntano na kumabira kiri itu iciena ukaria na kenda kwebana na ntano ino egatetheria antu akama marito kuthie kubewa ciana antu mari arwaru kungarithwa cibitari na thina cingi nturani arugoretie mubango uyu ari kithangani Nteresia Mariani Ward akinenkanira nyomba kirega cucu kamwe na rieto Serevina Ciandieri kara kabererwe mweri muthiru Intugo ya gikeno kiri Severina Ciandieri cucu wa Nteresia kithangani wa Mariani ora aberirwe inyomba mweri muthiru ara mubunge wa Ekuru wa kaunti ya Tharaka Nithi Susan Ngugi akinyite na kumurugurira nyomba ira amwakirite kenda kumuruta kinyamara nigike akwaga uraro akiaria kiathoni kia maromba makurugura nyomba eno Ngugi na pete akariwirane bokuthimbere kwejanaga mautethio tamama kiri akari barabara na ubatu nyomba teno tikai na runguru ngiri 150 toma ero erete karibu ngiri mana maire ngakira bangi so ngakathio bwa mtu akari ndona bo woro kwenda kironka mwakira urowere kwenda kuri hospitali nkamwira nonticio wera ndorokasi agitagata arenda ari okonde ndenda ari ngakunda bwera nini ndorokasi ndio Esther na utie mtu kainyeria mtu akithangani mtu wa mashinani nchobeta na mego kabanga kwibumbeta wogunio ikagita waku ara anenkanirite nkari irakinyayo iromberetwe kenda yambiria wira ya kuonokagia antu barabara na mathina ntere mwanya cha kaunti no tegwa kwe mwekorare mere nyomba takuma kuthito ngendegirwe mara awara umagano athi ya kioro ethie moyo kia mwire cibita etithi kuruta mtu mwanki no teti kuoria mwanki etithi kuruta mtu kioro ndo tina mikanda ngarelu yegwa thenere ere kitogoto ekagero gitogoto kwa nimbi kure mtu gitogoto ariuga nkari no igatumika kuonokia anabaari kumania na ntano hamwe na kugithia Ekuru barabarito cibitari baraba umite guntukura gutari na nkari cia ugendi egwa wekana gakwenda gutano tanari tigutana wa ekathiga ka rescue ekaira rescue center kenda kana karato menyana tatoka banga kakarabo egatibu egwa kwe mwekoro kurara kuragwo tugwi mwene atugetera kwe ndagirwe ntuino kinya tiyo kurito kubura rume togwa muntu murume no kurara kura wi murume kana makobi na ngundi wanwendi ndemwe korwa Tharaka Nithi county ndingera muntu murume ramenya kwa atumye bato komote no yeta wa rescue services ariuria akari bairutanirie kinyabo gutethagia baraba inyirikite imathina nturani ciago rera watamburukia njara yaku watethia nkia imwathani wako bithia no kwegwa na mwathani wa mukobithia agucokagiria ndabo no kombegwa retu ngo twikithangani twirutaneni rera muntu ona thina tukathio twinde na kira twina kio na iro mantometo makagitata ndo mantometo makagira tuto tithia utethi tonga tutethagia nkia no tugitikia mwekoro iria baba rendeta Ciandieri ndio mbakuma ndi gwakira muntu nyomba ya maigera nene na Ciandieri kirara muthituni Keripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya chuka igamba ng'ombe mbita wa Samuel Geshima.
Leo nkwenderea utuko omwega na niwega no ntwako na kanya kurumira nteto cietu mwananiria wetu mathithe tuko monde ni Purity Richard.